ngasi phong tuan tuan ba Manipuri sifong sing amasum thokiba thawdo wathok sing digi maru ebe I pausing khongatcharaga Manipur top channel gi makai digi mayam da share tawzage hanmada ngasi goiba Manipur gi COVID-19 update mayam da share tawzage Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room digi thadorakpa press release number 407 ngasi numidang wenang gi pung mga phoki oiba Manipur gi COVID-19 update punna miyoi Sahum go humpuga nithoi general population dagi amasum miyoi taraga nipana mana Central Armed Police Force dagi COVID-19 positive oirakre apon boy ngasi COVID-19 positive oirakraba miyoi singsi sahum go maudrani aduga general population dagi COVID-19 positive oirakraba sahum go humpuga nithoi sigi manungsida chamaga maudraga nithoi amana nupani chamaga humdra amana nupini makoi singsi Imphal East dagi chamaga 13 Imphal West dagi Samaga Humdra, Thawbal dagi manga, Bisnupur dagi mari, Kaksing dagi kunga humdai, Urkhul dagi mari, Chusampur dagi kunga mapan, Tamenglong dagi manga, Senapati dagi ama, Kangpokpi dagi mari, amasum Noni dagi amani sohari, aduga makugi laifam na singba, Cantonment Zone amasum, makugi contract tracing na tawiyaba, Lokat piyaba, Suksing Thorong kudimong Lokat Kray, Haina Press Release as napali. Amasum, ngasi pung kunga mari asida, Yam laba miyoy, Habide miyoy, Taraga humdoi, COVID-19 laisat asina, Manipur lahen kidre miyoi taraga humdoi si hanbagi miyoi si sahi nipu sure mak nupa ni Imphal East dagini amasum sahi yangkai ga mga suraba nupa Chusampur dagi sahi humpuga tere suraba nupa Kaksing dagi sahi humpuga humdoi suraba nupi Bisnupur dagi sahi nipuga mga suraba nupa Thawbal West dagi sahi yangkai ga mga suraba nupa Imphal West dagi sahi nipuga taruk suraba nupa Bisnupur dagi sahi yangkai ga nithoi suraba nupi Imphal West dagi Sahi humdraga nipan suraba nupa Imphal East dagi sahi marfu suraba nupa Imphal East dagi sahi yangkai suraba nupa Imphal West dagi sahi humpuga taruk suraba nupa Imphal West dagi amasum sahi humdraga manga suraba nupa Imphal West dagi ni sohari makoi singsina laikidabasi Balbawan da ama District Hospital Chusampur da ama Jivan Hospital da ama Rasmet da ama Siza Hospital da ani Jenims da mari amasum Rims da ahumni hainasu press release asina makhata na pali miyoi tarago humdoi asi tharaga apun boina Manipur lehan khidaba miyoi mesingsi samriga nipuga tere sure amasum supnatagi miyoi supnagi kunthra humdoi khaktama COVID-19 nagi pung kunga mari isna na paraktuna negative oiduna discharge tawkhre makoi singsi home isolation nagi taraga mari Rims dagi nipan RD wing dagi ama Balbawan dagi ani amasum Sri dagi nipan ni sohaidi amasum Apun boyna handunu laribe active case myam lising ahum haibduni myam lising aniga samapanga maudraga mathuni makoi singsi general population gi lising aniga sanipanga kuntraga mapani central security personnel gi supnagi samaga yangkhai gi nitui khatani aduna active case myam tuki matik haitharagli active case hauji 89.80% lairi haini supali adu haukiba pung kun gi mari sida apunba D type oxygen cylinder satruko humdraga tarerama amasum B type oxygen cylinder saungaga taraga taru khoi khena be health institution amasum health facility Manipur da phangan khre hain supali aduga state asida air passenger travel torokiba megi tang ahum english nganiga kunga mathu Air India flight AI 3713 da rona tuep tagini 18 da lakhiba miyosing singsoi soidana common covid control room 1800345318 natragana respective district surveillance officer DSO da athubada inform tabiyu hanis pali aduga latest information amagi matungina apun mamiyoi Manipur vaccinate tawhiba miyoi masingsi lakh aniga lising nifuga ni thoiga sahumga yangkhai ga mapani haina Dr. Khoirom Sasikumar Mangang additional director and spokesperson health department of Manipur no khu ekpi dina thadorakpa press release asna makhatana phungdorakli Makasa tharak poina to pamaruiba paukhra namu Sisipur district su cantonment zone oina lakthokre COVID-19 gi oirakliba phiba masigi yengduna Chusampur district pumbada su numit tare ni gi oina ngasidagi cantonment zone lakthokle haina district asigi district magistrate Pawar Yadapna order thokre haina supali shilak poina to pamaruiba paukhra namu Union Minister B Muralidhar da TMC na attack torakre Union Minister B Muralidhar na West Bengal visit setpa matamda Mahakaloina satliba Kanglupta Trinamool Congress ki miyosing attack torakre amasu minister na akai atoi tholakpi video ama minister sina Twitter thagalaki Twitter da thagalakpa warol adu da hai Trinamool Congress sagot pa miyosing na West
ꯃꯤꯠꯅꯥꯄꯨꯔꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯈꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯟꯚꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯇꯨꯞ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯠꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤꯅ ꯁꯥꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯦꯛ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯤꯛꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯈꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯆꯤꯞ ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯅꯟꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁ 13 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯨꯕꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯔꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯔꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯁꯪꯁꯤꯝ ꯁꯥꯠꯁꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯔꯝꯂꯩꯋꯣꯟ ꯁꯥꯠꯁꯪ ꯑꯅꯤꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯄꯔ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯗ PPE ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯐꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2,000ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯒꯦꯞꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯑꯦꯐꯅ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:45 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯔꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 938ꯒ ꯄꯨꯡ 18ꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯅꯧꯅꯧꯕ ꯍꯣꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3/2018 ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ IMC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ मागे थमीब अथिंबसिंग अदु तांग 8/5/2018 अमुक मखा ताना तांग 13/3 5/2018 फबु सत्नरिन हैना ऑर्डर असिनसु मखा ताना पाली अदुगा मैम कंटेनमेंट जोन पीरिबा मागी जगासिंग हाइदि IMC अमसुंग ग्रेटर इम्फाल गी मनुंग द लैरिबसिंगदा एक्टिविटीसिंग अमसुंग मागी मूवमेंटसिंग सस्पेंशन लैरिबसिंग दु मखादा सराकपमा पीरि मैमना सराकपमा हाइजरमगे मैम लोइफुक्ता मिनसी थंगाल बाजार अमसुंग पौना बाजार की दुकान खुदिमक शॉप खुदिमक अदुमक मखाताना लोन खिगने हैरी अदुगा इमा कैथेल अमसुंग एजॉइनिंग टेम्पररी मार्केट सु अदुमक मखाताना लोन खिगने हैरी अदुगा लोकल मार्केट खुराई लमजोंग आंध्रो पार्किंग लंबोलैंड कोंगबा पिसुमथोंग क्वा कैथेल नागामपाल सिंजमई बाजार वहेंगमम लेकाइसु मखाताना अदुमक मखाताना लोन खिगने हैरी अदुगा होलसेल शॉपसिंग इम्फाल लैरिबा मखोई सिंगसी समना हारबदा हाना पिखिबा मोंग मैम दुकान अहुम शॉप अहुम लेबिंग मनुंगदा अमा हांगबा अदु रोटेशन नाइना हांगबसी मागी मतमसी अयुकी पुंग 6 तिगी हरगना अयुकी पुंग 10 फावबा हांगमने दुगा मियाम पुनसिलकन लैबा अदुमदी यादरे अमसुम ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज हाइबदी एनिमल हेल्थ केयर्स गुम्बा हॉस्पिटल्स क्लिनिक नर्सिंग होम्स अमसुम मूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर्स वर्कर्स सिंगदी कोनसिलोइसु हाइरी अदुगा फार्मेसी खुदिमक हाइबदी सेलिंग वेटरनरी मेडिसिन गुम्बा असिगुमसु एग्जाम्प्टेड तवी कोनसिनदे अदुगा मिपुम खुदिमक हाइतारे हाइबदी कोविड-19 वैक्सीनेशन चटपगुम्बा नत्रगना कोविड टेस्टिंग तबगुम्बा नत्रगना मेडिकल इमरजेंसी चटपगुम्बा असिगुमसिंसु कोनसिनदे अदुगा
all employees amasum personal staff working in home, health, relief and DM, police department amasum district administration sing sigumba singisu makoina konsinde. Tawbadabu IMC amasum Greater Impal gi manungda lairiba office singdi adumak thongron khigani su hairi. Amasum atopa maruiba point amana haidi vehicle satok sasin tawba duguma movement khudimak ban tawkhre ayuki pung taruk tagina ayuki pung tara fu yauna amasum atopa maruiba point amana mo only goods vehicles haidi oxygen supply gumba related vehicles adura LPG gumba oil tanker gumba aduga atopa essential service ki vehicles haibidi power supply water supply waste, garbage cleanliness, public distribution system, medical, COVID service, electronic, amasum print media, internet and telecom service provider, amasum vehicle of personnel of departments, organization permitted to be functional, including public distribution system. Siguma sing sumyam konsindi hari. Aduga delivery of food kumba deliver tauba grocery gumbagi amasum atopa items sing hairagadi e-retail portal siguma sing su permitted tawi. Amasum atopa maruiba point amano myam bank branches singsi mokoi singsi ayuki pung tara dagina nungthingi pung aniga makhai phawba hangmagi ayaba de piri tawadabu hangiba matam masida supnatagi government gi oba transaction aduga atopa transaction hairagana COVID-19 management gi transaction gumba amasum government gi project natragana urgent matter gumba asigumba khara khatangi oba transaction tawgadabani hainasu mayek sengna order sida palli aduga topa point amana post office singsu ayuki pung tara dagina nungthingi pung ani makhai phaw hangaduri duga hangiba matam sigi manung sida supnatagi hade medicine gumba amasum medical equipment gumba deliver tabu khaki oina su yagaduri amasum aruiba topa point kharana mo hade night curfew si hanagi dumaina dum nungdangi pung tare tagina ayuki pung manga phaw thamli adukanda hanagi hade historical amasum tourist sites sing thingzeli haju phaw aduga opening of petrol pump amasum hai petrol pump gumba LPG outlet gumba aduga IOCL gi staff sing satok sasin tawbada hanagumna adum ayaba piri permitted oiri aduga Imphal airport su adumak hangduna lekhigine amasum makhoi gi staff amasum passenger sing satok sasin tawbada adumak ayaba piri amasum hotel for lodging gi oinadi hajiksu dum ayaba hanna dumaina dum piri dukanda staff sing minimum staff to oina yari duga restaurant sing ne duma close tawri hairi aduga atopa haidi state sigi jaga haibidi IMC amasum Greater Imphal da kondaba jaga atopa state sigi atopa mapham singdi hanna dumaina haidi night curfew su duma nungdangi pung tare tagina ayuki pung manga phaw satnari aduga DC amasum SP singna adum athuba matamda lairiba jaga dugi sanaba makhona athingba pigadabane hairi hai samna harabda market gumba natragana magi jaga dugi movement gumba adugumba dani adukanda all public transport vehicle gumba samna harabda bus gumba winger van gumba magic van gumba auto rickshaw gumba e-rickshaw gumba si adumi puthok pusin tawbada yamdrabada magi piriba seat capacity dudagi tangkhai ma hanthara puba haiba sinduga sungsoi soiduna passenger khudimangna face mask upkadabani hari matam punamakta haina sungsi government of Manipur home department gi tholakpa order sina su makhatana su phongdorak duga myam in detail di loina makti myam da haija directang wat point theory to wudadi hayeng ayu phongbusi phongsin digi lokhachara kana myam in detail da pathoksarage duga order se ji khutak thuksilakpa aduga phangjabadagi myam da share tawjarakpani duga pathoksagi bla sokhiblan gi ke yarsu myam ngakpi gani aduga hayeng yariba makai ngana phongkibisi phongsin digi maroi bi ipauksin kongwa sarakana myam na pijage asi go ni de kainarsi and thank you.